Gel de douche Curcunette, gommant et purifiant. Lait clarifiant Curcunette. Savon de visage effaceur Curcunette. Savon de corps Curcunette gommant. Crème de visage effaceur Curcunette. Huile purifiante Curcunette. Lotion exfoliant Curcunette. Vous voulez le meilleur pour votre corps? Optez pour la gamme Curcunette. Vous allez avoir un teint radieuse, éclatante et brillante. La gamme Curcunette, le meilleur choix. Oui, bébé. Komi waɗi tema Gorko jam? ko jam toon wona wotana. Ok. Fafayum gonga no welanma. Bébé, habi taw. Gila nane ɗo jokkude inde annen ɗo wowla tum. Mais qu'est-ce qu'il y a? Fafayum inni si gonga no welama. Mais ko mbañi gonga? Awa mi heɓi faalaɗo lam jombude dewgal sunna e farilla. Habi taw. Nane la wattino écouteur di musidola noppi ɗin quoi. Wolti kadi. Safayu ɗo jentilan Ɗon jentima joni. mi innuma mi heɓi ko faalalan jombude dewgal sunna e farilla na sunna e faale de. Anko noddinɗo alan ko maɗo ko innugol lan hiɗa yi faalaɗo mo jombugol dewgal sunna e farilla. Ayi Ko ɗum waɗi si nodduɗo alan déplace ɗo alan mari haka maɗo. ko ɗum ndeng noddirma. Aisha, an darali a anditali nokkeli ko rewdude ndon fof ala ko waɗa sina noddugol an ha ɗo e innugol an relation men on yo haɗu ɗo. Mi anda ko isanani ko minuma. Ɗo mi nani hokkan tu mi andinte min Safayu hinami travaux nami balore sakko yimɓe ɓen suwambi bundes fiya faamu Komin go isani an andi ko an Aisha an andi fen ɗo a sula a sukka kono mi andi depuis gotum ta heɓu probléme ha noddalan ta anu ha noddalan. Safayu mi ɓoynande ɓe inna aduna ko sabu laakara ko sabu ko wona sabu ko hay furi. Aisha na bayana wonne sakko jannalan a wuli faale ma min kadi mi waɗa e faale am on ko ɗum ya andu kin goton ko min Safayu gonɗa yeesude mum ilandema hande enen ɗiɗo c'est déjà mort. Ah bon? Anani Betul. Oh, bismillah. Kau di jangan dong. Sul. Nah. Komin de ari goma. Explica ngol maka andra min e drame. Okay. Drame rebale lo mi ala mo famu de fu. Mo sanza ni lankare ma mi ala mi fama la fuskon mi wadim. Sina hara min ko mi sikkiti ko
un jour o nelina o yettike nan ɗo service komi duwamo waɗande pour yomi defammo andino menen ko amen ɓe jaɓata sifa ɗimpiiji joni noon mi defanimo mi addi famille an ɓe addani lan haala e ɗum jajani kotangen ɓe fof ɓe addani lan haala e ɗum lan defa lan naɓana worɓe sifa ɗimpiiji da ɓe addani lan probléme e nder mo moƴƴa noon darto ɗum mi yewtama sikkuɗa ko wadduɗa e Dramé kon fof o yewtalla walla mi hinkataki fimo an yiɗa wawi landade Dramé 5 000 francs inna ko dépense fi ko defira na 5 000 mi landimo de ko 3 000 2 000 on ko paasi mi waɗimo paasi hakkude ka boutique ɗon e ka mom ka seppata hay 10 minutes watta ka lawol inna 2 000 ɗon ko fi paasi landamo taw ɗum noon kadi yonalima defa gayna addanamo kadi soɗɗani lantoɗamo kadi 2 000 francs paasi wona 7 000 francs an noon fof tawata ko e dépense yata joni noon mi ɗin ɗon mboɗɗa wawimo rembourse ude 17 000 on walla sin faamo a faala hara kono kanko ittan taw dépense kam on ne fen mo fof hara kanko woni ko mon itata dépense on kon gonɗa woli ɗon remboursé mo manno ko ɗum ɗon hanniɗa attode waggol avant que ya remboursé mo e ittata no goɗɗum min na wawimo rembourse de mboɗɗi mi hiɗa perdugol mo Dramé no welala mi yiɗa perdugol mo suul sa yi mi déplace ki mi ari ha ɗo mi explique anima pour ya wallan Dramé no welala moƴƴa mi yiɗa perdugol mo min ko minatama fi Dramé on walli Dramé heeɓi jiho mo faala Dramé heeɓi jiho ɓurɗo mo ngare danejo labaɗo joytiɗo for mo ɓurma accirini Dramé heeɓi honno ɓurɗo banɗini subhanallahi siko Dramé nelma ɗum ɗon ya ar haalnala min o heeɓi ɓurɗo lan innimo ko fenade noon ɗum wata martude Dramé lan yiɗimo lan hiɗi Dramé ko laaɓi pos mi wata kafidugol Dramé jiyo goɗɗo goo ɗum wata wonde say kanko nelma ɗum innimo min mi innimo ko fenade noon est ce que a faami Dramé ko fiyam min tun ete ko min andi fi Dramé ko min gératamo a faami ka mi haalnama ɗum noon hannde kam naata ko noppima sa yi mi déplace ki mi ari ha mewti ko saloma Allah explique andema ko sikkugol an a waway lan wallugol a faami ɓayno a watana walde min mi gérna e hoore an ko min haalanma ko mi nelma ko yetti ndun e makko kala komi hiidimo e debbo mi sakajaɓe a faami ka ɗum yo naatu e ndu norma yalta e ndu eɓe kadi ñande mi hiidimo debbo mi sakajaɓe naafigijo o fof mon ko nguur ko ɗum mi haali naafigijo o koto Ousmane ngam Dramé ta tigi tigi ardu andun ka maɗa ndu bonali si honno ndu bonali waaji ko jonnuɗa lan kon mi yahi mi gollitiri waaji ngun andinilan ko façon honɗum e debbo mi adi yiide golle mum a waɗi test o mi waɗi test am andi kan nan fewndi tan ɗo wo jonnu goɗɗo yo waɗane ko annduɗa kon ni mo wawma waɗande ko annduɗa kon kadi mo wawatama waɗande wonta force mo o jomo min ma miɗo faala jongugol mi andi ko façon honɗum e roɓɓe Allah adilan hollugol hakkunayi makko ila men andidiri mi landike mo piiji buy tawata ko ɗi o watala waɗande o waɗantala ah bon ça fait min koyo landolan tout service ko mi waɗanmo ɗum ɗo ɗum ɗo mais min on kan kala komi faala e juuɗe makko impossible na noon haray innugol no mi woniranma noon hara ko o wawata mi woni moye landade ko kasatala waɗande won hon voilà nde andi ka place tan mi woni débrouillard ɗo ka boutique ka boutique ok min mi noddimo min ni mo min yo faala hara ko yo defana o addanalan ko mi ñaama par ce que ko defete kon no ɓuranimi ko sodete kon damin noon koko wawantalam lan andi hay kami kelnaynomo mbuɗɗimo yaa mi sikson no piiji boy mais yilti ɓawoye kadi o defo yo addi o yewtinan kadi yewtereji wondema kanko
e biro makko e baabe makko innimo ko ni e pourtant ɓe fof ɓe andira ala mo andalan ka famille makko. Ah bon? Mi sikki anniɗen ɗo e ko anene goto Yeah. kono ino laaɓanma ka teddungal e jonnoma tami teddima ɗon ammo an on si tan mi wawa yaltugo mi yawo janana ko yaasa. Ene ko teddungal andude ko ɗum fina tawa ko ɗum tawɗen en teddungal. Ko ɗum ɓay mi daari mi tawi ko noon o wayiri ɓenne ka tigi tigi kanko yo me kaccirmi. Dramé Naam, miɗa alade kono mi suuɗata naam, ko ɓen tigi ɗeni ma ya yahu ndaara debbo koko ndaarete naam, faami naam, ko an wi'i iɗa faala tiggugol naam, mi faalanaka ma ko woni o naam, ko ɗum waɗi si wiɗuma ƴetto agɗe hoorema tes propre responsabilité yaha ndaara ko walninma ɓernde mi yonnima exemple ji woy ya yahu ndaara yahu lasinoɗa kadi ndaara yahu ndaara naam, yahu ndaara on ɗon yonale ma na kanko tum min miɗo andi to muñal no e maɗa muñal hino e maɗa ɗo andi ñande si mi yewtuma ko no on tigi wawi wawde wo debbo no wawi wonirde wo min miɗo andi tun hiɗa wawi mo muñanogol kana woni. kono ko faalaɗa kon ko juste ko wonɗa e ɗaɓɓugol kon yildito kadi fayi Andi ɓe nayi wo suɓugol moƴƴa ko elle kono noon ko noon woni goɗɗo heɓata ko faala kon fof ko aduna kon kono noon kadi on tigi taƴetako faami yawgol ngol noon kadi ndaara la ko haɗa ɗum woni noon gasa simi ndaarano ɗum ɗo ƴoynata lan e ko mi yoɓi ɗo ko andi plupart ko aduna ɗo kono wirɗa noon Allah ko tawi kon fof ko piiji ɗi o ƴetta e ɓurɗo bonde ñaa o wattida e moƴƴuɗo o ƴetta kadi moƴƴuɗo o wattida dow kadi e ɓurɗo bonde ñaa sabu eɗin ɗiɗi ko piiji ɗiɗi wonɗi gooti kono goɗɗi sa a yewta e firta ko fiiɓe hakkille mum fammiɗen ko fiiɓe faamu ɓe anda ko wona yewtede effectivement faami effectivement ouais mi suɓirde fi innugol an andi komi toroto Allah kon ko yallahula noon hawrindina e ko ɓuri e moƴƴude kon amin ya rabbi amin kono ɓawaji kalam mi yeehi mi yi'i mi amata kadi hino ɗuuɗa ko ɗuuɗante fiiɗa si marsali ɗa marsa ɗa marsay effectivement ɓurdu wakkilagol tum ellala ɓurdu wakkilagol yilto ndaara ellala yilto ndaara ɗo non wiirmanayi ene konto kaka secteur mon ton o woniri ka ko honto o ko parti tan mo woni parti ton o woniri kono ɗa andi woɓɓe ɓen ɓe yiya siɗa waɗi doyi mayiɗa munni ɓe sikkay ko jasere non an o ga kabilaw hiɗa waɗi doy ɗi ka andi ɗo dole fuy ko gayni ala ko ala ko hakkille ɓe c'est vrai si kala ko waɗɗa dole bonen kala ko goto wawi ɗiɗo ɗo ɓuuri ɗum a faami ɓurso wakkilagol tun Dramé ça va aller inchallah ne t'en fais pas ta découragé de ta découragé min ɓay tun a yimmike a ari a wiiɗaɗa faala sonnajo wiiɗan sonnajo ɗaɓɓo nafam ayi min na min propose antama kono sa yiyanilan a wiilan ko kaarijo accuto e ko lutti kon e sokeja nan acco juuɗa yettitanma moƴƴa non ala probléme tagol moƴƴa non ɗum ɗon ala probléme donc joni wiɗuma no ñaccitama fof keɓa ko inchallahu rabbi ɗa andi min no welanmi ha yewtudugol e ma parce que je vois que tu grandis en sagesse nan ko ma inspire ko nani golle nani golle franchement je suis ravi quoi min ɗum ɗo no welanmi tout le temps heɓa temps ara joɗɗa yewten surtout noon e ɗum ɗo ni ko annduɗa e hoorema c'est pour ton avenir c'est bien beau quoi c'est bien beau c'est bien bon
nan ko ya ɓurti wakkilare fof jamais to découragé Ok. ta découragé ɓurto wakkilare nan Ah, merci. Ouais. Merci vraiment, docteur. mais kono boutique on to ça va toujours Non, ça va, alhamdulillah. golleji ɗin fof Non, yani non, Allah danta na tigi faga. ala jonde ala de jonde ala Ça va? Ça va. No boutique no marsuda seeɗa? Oui, ça va. No marsuda, alhamdulillah. A golle boutique mom a famata. Yeah. Waɗa yande janngo changement woda e mum. Nani mo windi ka para ko cikko. Wallahi bon courage. Mhm. Donc ko probléme e mari seeɗa mi darta wallahi lan. Problème on. La sala sodde nebban. Emi ala mbugo. Ni ba. Kujeteɗan ka watteɗan hon. Woɗa wujetoɗa. Ko jel ko tan. Seeɗa dano nde moƴƴa. Jel. 50 000 ton. 50 000 serrano. 50 000 sefa. Tadi non serade, non satti. Et puis déjà habina. Parce que lan andi wonno amatara ko zaru surji ko yimbe wujoto har ko wujoto rawna Allah no woni da do ni temma on daru hida fotiri do ni a fami mi da ya bonni temma on ayawde dara déjà soda nebba ngara ande nebba ngal fawn sa wuji ke ni ça fait bandu man do wonay au niveau a fami hara bonnal temma on mais ko nebba 50 000 fou mi fenantama de ɗo ni ka place o min mi wata bugol ɗo 50 000 fof comme jonnama. Ɓe sa yimi haalnima min la sikkude hande ko a faalaɗo ɗon jombude. Kono fam pin gotum mi jombalma tawde ɓe ko ɗum yewtunoɗen ka ko ɗum yewtunoɗen kono c'est pas parce que yewti fi jombugol ina landoto lampiji goɗɗi mi telata mi waɗanamaɗe min nata noon mi waɗantama goɗɗi ni mais kono hara ko a dosay mais si satti ha hara e moƴƴa ko ɗum dowaɗa famude. Dramé mi sikkonole ɓayɗen halditi dewgal simi andi goɗɗo mere sengo ma wallay la yonani kono mi faala joni à part ça fait simi jondima 10 000 wawa arrangede 10 000 ala siko 10 000 marɗa mais 10 000 si mi watti ɗon 15 000 c'est bon. Hoye 15 000 ɗum ɗo yonta ko mi soda e fuu 20 000 ɗum fammi ko 20 000 to jogiɗa ni ay ɗum ko sino nder gade par ce que mi anda est ɗum o tummi ga habbita mi laara ayyan mi anda ko no kalɗa wadde kadi may mbuɗi yalte a jali ɗi mbuɗi de fof no yiɗi ko ɗi wonde yanganaɗe eyi yal mbuɗi no tongɗa o e amodi o accimodi accitiji fa jamdi nde ayyan ɗe baɗɗo Allah andu ko an andi ko jokki miɗon ko famude billahi a tellano ler kam mi ala mbuɗi fenantama so beno kono ala joni ɗi acci waɗire ni joni jaɓuɗi ɗo fiyalla jaɓu fiyalla non fiyalla ko jalni tan ko 20 000 même ƴettiti 5 000 o ngal non 15 000 ala komi waɗa ɗum si andi ko 15 000 wawɗa alan jonnude c'est bon jogi to hawrita naɓu naɓu ɗum ɗo ɗum ɗo yone ya yawsotoya ɗum ɗo yone wallahi ɗiɗi yonta fi Allah jaɓude tun fi ala komi wawi kono ɗiɗi yonata gasi muñi ɗum ɗon naɓu ɗum ɗon nan ala henna so kanko yaɓorantala goɗɗum salo par ce que min sa falalan jombude salam ban sew jantala e ala probléme jaɓay ɗi ɗo ok ɗum heɓi ɗo kadi seeɗa Allah akbar 50 000 ɗum wona ɗo journée o fop ara yeego 50 000 mi yeeyani ɗa miɗo faala rewɓe tuma to bunku ñaami ta bunku ara hande kadi ala ko wonga